کنگراستار و کمبوناجنانا زنوبیا یا رقاب درشما به فلسفه جنجیان آزادی امی آزادی فیزیکی یا ریبر عبدالله اوجلان مسوگر بکن کنفرانسک لدارخست. کنفرانس لهولا مشوارا باجرو به آمادبون اساسیین سیویل و لشکری پارتیین سیاسی و رخصنین جواکا دموکراتیک هاتل دارخستن. ده کنفرانس ده مجارن مینا انجامین کمپلویا نافنتوی و باندوراویا لسر روشا سیاسی بن پیکرنه لدجی ریبر عبدالله اوجالانو بینگاو آزادیا ریبر آپو هات نقاش کرن. بشدارین کنفرانس تقاضی بلند کرنا آستات کوشینه حتی پیکارین آزادیا فیزیکی یا ریبر آپو کرن. جوانا كيجي إيرو لبدري جهيلا هردو رخصنين جند بكروجرات سوري دا كونغراستار وكمبونا جنين زنوبيا أف كونفرانس إيرو تيل دار خستن بباش داربونا جلك آليان رخصتين بارتي جنين جو بيشنتيا بيش ورشدكن دحمو هيلاندا إيرو أف كونفرانس تيل دار خستن جلك نقاش جلك نارين جلك برسبكتيف ريبر أبو وين خندن هروها ده آلية تندرسي ده آلية حقوقي ده آلية دبلوماسي ده آلية سياسي ده وإن صار زمان